Murakaze neza muri Iga Neza Limited. Dutanga ubujyanama n'inyunganizi mu kuzuza inshingano zijyanye n'imisoro. Dufite kandi n'inzobere mu ibaruramari, ubugenzuzi, imikoreshereze ya IBM ndetse n'ubucuruzi muri rusange. Muraho neza, ni mwarimu Ferdinand nk'ibisanzwe. Tugiye kuganira ku misoro ndetse n'ibibazo bijyanye n'imisoro. Uyu munsi rero twahinduye, turakoresha ibibazo n'ibisubizo. Kandi turahuza indimi zombi, Ikinyarwanda n'Icyongereza. Reka dukomeze. Ikibazo cya mbere kijyanye no kwiyandikisha muri business ndetse n'inzego zishinzwe kwandika ubucuruzi. Ikibazo kiragira kiti: ni izihe nzego zishinzwe kwandika ibigo mu Rwanda? Rwanda Development Board, Rwanda Revenue Authority, Rwanda Governance Board, Rwanda Cooperative Agency. Hitamo igisubizo kiricyo. Ibi bigo byose birandika ibigo mu buryo bukurikira. Rwanda Development Board yandika ubucuruzi. Rwanda Revenue igatanga tini zitarize ubucuruzi. Rwanda Governance Board ikandika imiryango itari ya leta. Rwanda Cooperative Agency ikandika amakoperative. Ikibazo cya kabiri: ni ayahe moko y'ubucuruzi yandikwa na RDB? Cya mbere, individual enterprise, ayo sole proprietorship. Cya kabiri, private limited company. Cya gatatu, public limited company. Icya kane, partnerships. Gatanu, company limited by guarantee. Gatandatu, foreign company zo branch. Karindwi, common benefit company. Umunani, trusts. Hitamo igisubizo kiricyo. Igisubizo nyacyo ni byose. Ikibazo cya gatatu: ni ikihe kigo cyandika NGOs n'amafondasiyo? NGOs and foundations. Igisubizo nyacyo ni Rwanda Governance Board. Ikibazo cya kane: ni ikihe kigo cyandika joint venture? Igisubizo ni Rwanda Revenue Authority. Ikibazo cya gatanu: rurikora iki? Igisubizo: RURA ari Rwanda Utilities Regulatory Authority, igenzura imirimo imwe n'imwe irimo nk'amazi, umuriro, ubwikorezi, internet n'itumanaho. Ikibazo cya gatandatu: itandukaniro rya RSB na RICA ni irihe? Igisubizo nyacyo: RSB bivuze Rwanda Standard Board, ishyiraho standards, amabwiriza y'ubuziranenge cyangwa ibipimo. Hanyuma RICA ni Rwanda Inspectorate Competition and Consumer Protection Authority, iyo igenzura ihiganwa ry'ibiciro ku isoko. Ikindi kibazo: Rwanda FDA igenzura iki? RFDA. RFDA bivuze Rwanda Food and Drugs Authority, igenzura ibiribwa, imiti n'iby'ubwiza, cosmetics. Ikindi kibazo: IBM ni iki? IBM ni system ya Rwanda Revenue Authority itanga inyemezabuguzi. Ikindi kibazo: VAT ni iki? VAT ni umusoro ku nyongeragaciro ucibwa ku bicuruzwa na serivisi ukuyemo ibisonewe, igatangwa ku gipimo cya 18%. Iga Neza Limited duhari ku bwanyu, ku bujyanama ndetse n'izindi nyunganizi zose mwakenera.